İçimde güyüt dolu armanım menen geldim. Bilesmi emne güyüt? Kanse de aytayın. Jolga çıgardan murun gelinçegim orup kaldı. Bayınsaga barıp taşadım. Boyunda var ele. Böyle tileki karşı çarşap kalıptır. Taşlap geldim. Köz aldımda ayakta güyütüm. Bırak bu yakta olsa gelecek ümitim var için geldim. Ben güyüp pişip geldim. Can dünyam talkalanıp gelsem de ata-enemden ulu olgan ustatlar şu yerde söyle otursa kevring telefon çıkıp oturganını görüp can dünyam geyip ketken için ayla çok macbur söyledim. Hormatlı ballar. Kelgilanda biraz söyleşeyin. Abraham Lincoln'in canına bir bala gelet da ata-enesinden Cumuş berin maga dep aytardan murun ata-enesinden maktanıp söyleydi. Atam batır bolgan, atam palban bolgan, mekan üçün kızmat kılıp şunday ölüp ketken dep batırlança maktanıp söylep ayağında maga cumuş beriniz dedi. Abraham Lincoln tigi balaga karap balam sen maga kartoşkanı istedi odasın. Antkeni kartoşkanın da jey turgan paydalı tarafı жердин астына көмүлгөн, жердин üstünde jey turgan жарактуу эч нерсеси жок dedi. Hormatlı balдар kızlar. Kaçan kaçayın ata-enemiz jönündө maktanıp süylөйбүz. Alар жердин астына көмүлүп кеткен болсо да. Sen men özüzüm ne kılıp koyduk? Babam Manas, babam Çıngiz dep süylöysüңөр da. Kelgileçe bugün biz erdik jasaylы bizden kinki muğun biz jönündө süylöp ötsün. Jok bugün biz telefon çıkıp otursak, jok bugün ilim almasak, jok bugün jalkı olup jursök. Hormatlı jaşlar, Kudayga şükür zamanda jaşap atabız. Bugün balдар atılgan tankanın oğunan oygon atkan jerimiz jok. En sonun zamanda jaşap atabız. Okup жүргөн кезимде isteyim. Ma Özbekçe gapir yapman. Bazılar aytadı, sen Özbekistan'da doğulgan aşınçı yaşı bilesin. Ya onun için emez. Özbekistan'da töröldüm, Özbekistan'da çoğuydum, mektepte de o jakta büttüm. Bırak Kırgız ayıl, Kırgız mektep, Kırgız bala bakçada okudum. Men Oşqa gelip Özbek dilini öğrendim. Bırak bir nerseni aytayın. Uluttun jamanı bolboyed. Не бывает плохого народа, а бывает плохой человек. Все. Hormatlı jaşlar, жалпыңарга айтарым. Улутты жаман деп бөлгөндөр, алардын жан дүйнөсү өлгөндөр. Улутты жаман деп сүйлөп тургандар, аларды даан айтам, Кудай ургандар. Пайгамбарыбыз алейхисаламдан bir hadis айтам сиздерге. Emne üçün ayt atam. Hormatlı jaşlar, keliңиздер. Bugün meken suyu imandan, hubbul vatan minal iman. Ana la arif lugatel arabiyya. Men Arapça söyley albayım. Bırak bir nesen aytayın. Kança til bilsen oşança dil bilesin. Bugün kerekli malumatın barın başka yerden alıp atam. Barınlardan soranam. Keliңиздер, hormatlı studentler, okup жүргөн кезибизде кыйналдык. Кейде tamaşa var. Atam Baykuş bir İdris maldı oktam dep bir yılda 4-5 maldı satıp geldi. Ne deysin buğa? Hormatlı jaşlar, kelgile seni okutam dep ata-eneң kança kıynalıp jaşadı. Bilesin be? Men student kezimden sizlerge söylep bereyim. Bugün studentler jinalıpsızlar, anda okuңuzlar. Student kezim. Keçeginde Koreyaga bardım. Түштүк Кореянын kitapxanasına girsem, kitapxanasında şunday жазып koyuptur. Today's reader, tomorrow's leader. Bugünkü okurman, ertenki başkaruçu dep жазып oturat. Bugünkü internet çukugan, ertenki gördü çukugan jalkoo dep aytkım kelet. Hormatlı jaşlar, keliңиздер, özüz gözüz kazbaylı. Hormatlı jaşlar, bir günde bazarga barıp kiyim alasın. Kitepke akça desek akçam yok deysin. Kitepke akçaң yok. 300 somduk kitepke akçaң yok. Bırak kolundağı telefondun bası 13.000 som. Hormatlı jaşlar, telefon üçün akça var, ilim üçün akça yok. Bazar üçün akça var, ilim üçün akça yok. Kiyim üçün akça var, ilim üçün akça yok. Kitap üçün akça yok. Bırak piket üçün köçödögü tentimey oyun gülkü veçir üçün Zalataya Seredina başka şehirleri üçün akça var. Hormatlı jaşlar, jalpыңардан soranam. Keliңиздер, ar biriңдин ata-eneң mono жерге bir ile şart menen jönöttü. Balam, kızım jakşı okup gel. Başka şart koygon jok. Je barбы bирөө жарымды. Balam, kızım университетке барып бирөөнүн чукуп акчасын урдап кел деген. Эч кимге şart koygon jok. Ata-enemiz bizge bir ile şart koydu. Jakşı oku деген şart koydu. Bir şart atkarbay turup ata-enemizge 1000 şart koyduk. Mınan alıp berbeseң kılbayım, mınan alıp berbeseң barmayım, mınan alıp berbeseң sen kimsin sen? Hormatlılar, keliңиздер. Bir tapsa balası atasına bak konot degen gep var. Ata-enеңердин el karagan yüzün jeri karatpaңыздар. Jön ele günde ötkörörbeңizler. Keliңиздер, men sözümdü olayın. Amerikalık
James деген bir dosum бар эле. On that time I was a student. Once upon a time I was coming back from market and I was just visited my friend because his house was near to the market. Америкалык Джеймс деген досум бар эле. Базардан кайтып атып Джеймсти бир зиярат кылып коеюн дедим. Ар бириңер сабак алгыла, кулак салгыла. Кирдим, эшигин каккыладым. I'm knocking his door and suddenly there was a noise from inside the room. Who is that? Kim деп ичкериден үн келди. Мен Идрисмин, Джеймс, мен досуңмун десем, эшикти кичине ачты да, мени карап, саатын карап, Идрис, did I invite you? Do we have the meeting on this time? Мен сени чакырдымбы деди да. Эй, жаман обидно болду магачы. Досум деп үйүнө барсаң, эшигин кичине ачтырып, кел дешо, кандай дешо, мен сени чакырдымбы? Ушул учурда жолугушубуз бар беле деди. Жаман капа болдум. Анан айттым, адатпыз да, биз эмне кылайын? No, I just visited you because I'm your friend. Анан биздин менталитетти түшүндү да, макул, кир деди. Идрис, I give you only 10 minutes, come and sit down деди. 10 минут берди, 10 минут. Кирдим, отурам, 10 мүнөттө өзү кухняда идишагын тарактап туруп, мен жаман оюмда мага чаяп келет окшойт депмин. Каякта? Андай эмес. Көрсө рюкзагына жолдо жей турган тамагын даярдап атыптыр. Ар бир нерсе план менен. Джеймс мага план менен жашашты үйрөттү. 10 мүнөттөн кийин дагы эмне деп коет кухняда? Speak aloud, I'm listening to you. Катуураак сүйлөйөр, угатам сени. Баланы сүйлөгүң келе. 10 мүнөт 10 сааттай өтүп кетти мага. Жаман обидно болду. Я там сижу, жду пока, когда придет Джеймс. Он подошел ко мне и говорит, окей, time is up, давай уходим. Шундай турдум, экинчи келбейм сенинге дедим го. Бирок Джеймс мага убакыт менен, план менен жашашты үйрөттү. Урматтуулар, сен бүгүн эртең экзамениң бар. Сабак кылып эми отурсаңчы, эшиктен досуң "О" десе, кандай азыр план сыланыңыр ойнойсуң, таштап кетип кала бересиң сенчи. Урматтуулар, план менен жашап, план менен ар бир нерсени өзүңө отчет берип кабыл алууну үйрөнгүлө.